Masua Mayulla Majella Amataq llaqtanchipa awhan kichkan wawqillaykuna pallaykuna kaynachayraykamchkanchiriki rimari ninchik nisqan programa llanchikwan a través de redes sociales, plataformas digitales Cantacama, Cheñatariki, que frecuencia 100.5 FM, 89.7 FM de Radio Agricultura. Y mañana regañatka kulachkankichik wawqillaykuna panichallaykuna kusisqachu llakisqachu waqasqachu y maynara hamkunapaq riki allin punchaw kachun allin punchaw kachun wawqichallay panichallay qayna punchaw qayna mana lluqsimuy hanchikchu porque mana karqachu internet nisqariki kay programanchikpi kay cabina de transmisión rimarinis nisqanpi chayraqriki kunan lunes punchawta allichaykullanku rika viernes tam apagoroqanki chay punchawta qurarqanchik pero chaymanta wañuramuspan manaña prendimuqañachu chayraqku lunes punchawpa allichaykullanku chaymi lluqsiykumusqanchik chayna wawqillaykuna pallaykuna llapaykichik taynukuykuyaykichik punta qallariypiqa taytanchikpa sutinpi kunanriki uyarisunchik kay microprograma nisqantariki wawqillaykuna pallaykuna rimaripi chaymantariki yaykuchkasunchik uyariqriki kay llapa rimanakuyninchikkunata chaynaqa kay microprograma ñuqanchik wawqillaykuna pallaykuna Gustas paja suyaykuy Wamangalaumanta Wintamunaykama Arkipalaumanta Kutimunaykama Uyarichik kuyasqa llaqta masillaykuna Urqulaw llaqtakunapi kaqkuna kaypiñam kachkan ñuqanchikwanñam ancha chiri tarikullachkan chiri wayra muyukachachkan apamun ancha chirita chaywanja unquyta apamuanchik chaynallataq ayllunchikmanpas yachasqaykichik hinapas chiri unquykunaqa kanmiriki uhupakuy chiripisti sasasamay hinaspa wakiq unquykunapas sumaq kawsay punchawninchikta pisichinman warmanchikkunapata hinaspa machupayanchikkunapatapas chay miriki riqsisqaykichik kilinchitu munan hamkunaman willayta kay apachikuykunata punta kaq rimay halita waqaychasun ukunchikta upakusunchik llapan aychanchikta ima llamkayta tukuruspapas upakusunchik allinta mikusun kallpayuq mikuykunata mikuspanchik iskay kaq rimay chirimanta waqaychanakusun siminchikta maytukusun sinqanchiktawan ama chiri ukunchikman yaykurunanpaq kimsa kaq rimay raktata pachakusunchik chakita hinaspa hunita maytukusunchik cebolla hina astawan chiri tutakunapi raktata maytukusun puñuspapas tawa kaq rimay mikusun llapan mikuyta juntachisun sapa punchaw kawsachikuq mikuyta chaynapi kay chirita karunchanapaq hinaspa unquytapas karunchanapaq pichqa kaq rimay influenzapaq hinaspa neumokukupaqpas vacunakuna suqta kaq rimay waqaychasun chirimanta warmakunata hinaspa machupayakunata raktata pachakusun chaynallataq kallpa apinapaq mikusun hanchis kaq rimay waqaychasun uywanchikunatapas cobertisuta ruapuspa chay ukupi waqaychasun tutakuna hinaspa churapusuntaq kawsaypa hupanta huni kanankupaq
Chiriqa amaya sasachakuytaqa apamuchunchu sumaq kawsakuynikichikman hinaspa aylluykichikmanpas. Ayllukuna waqaychanakuyqa llaqta runa hawan llakaymi. Kay willakuytam chayachimusunki aprode Secure Catholic hinaspa AFD nisqanpa yanapakuyninwan. Arriba wawqillaykuna pallikuna kay micro programa nisqanta rikuyarikullanchik aprod de institucionpa unanchasqanta rikay chirimanta rikay wawqillaykuna pallaykuna uyariyta munaspaqa o chaqchuykuyta munaspapas utaqa rikay hukunawan uyariyta munaspapas chayta ninchik compartir nispa rikanisqaymaypi qunqikullawaqchik hinaspaykichik compartirwaqchikmi diferentes programaykichikunapipas. Es un trabajo de aprode. Bien, wawqillaykuna pallaykuna. Bien, yari que programanchik tema central nisqanpiña kachkanchik FMinchik manaraq riki captachkanraqchu señal ninchikta, pero cualquier momento. Kay punchawkunapaqtaq pajarinmanta niwachkanchik kay Sedapal o Sedayacucho sutin mana Sedapalchu pero Sedapal riki a nivel nacional. Bien, wawqillaykuna pallaykuna chaypi niwachkanchik riki pajarinmanta qallaykuspas hasta yaqa semana más ningaw hasta viernes kama, mana kay viernes kama sino viernes kama kanja cortes de agua wawqillaykuna yakos pisirinqa imaynanpi porque kay kikapata yako hamuqtas mayllaykuchkanqaku aywiykuchkanqaku riki huchatawan chaynallataqa mana huchallatachu astawanja aywichkanqakutaq nakunatapas ñankunatapas chay tubunkunataya chay cañerían chaykunata llavinkunata chayñataq riki kay cabrapata nisqan mantas richkanta chay huchakunatapas aywiykullanqakus mayllaykullanqakus wawqillaykuna pallaykuna chaypaq riki kaypi ña programasqaña kachkan sonan entonces pajarinmanta wawqillaykuna pallaykuna yakuta churakunayki kaypi kachkan rutankuna maykunapi kay corte kananmanta riki kaymi sector Kikapata kay pajarinmanta rikaw pajarinmanta barrio Belén, Puca Cruz, Moro de Arica, Barrios Altos, Emadi, kay Vía Los Libertadores 1 nisqanpi mana kanqachu yaku desde 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana riki wawqillaykuna pallaykuna tarrimanta hasta temprano chayñata riki Libertadores 2 nisqanpipas Neri García Emati Enace Los Huertos Asociación Mecánicos Villa San Cristóbal y chaywakiqkunapas mana kanqachu kay 11 mincha riki miércoles punchawta chayñata riki kay sector San Joaquín nisqanpipas mana kanqachu yaku kay miércoles punchawta kaypi ña sutinña kachkan riki San José, Santa Ana, Andamarca chaykunapi chayñataq riki Vista Alegre pas mana yakuyuqta rikullachkanqa riki wawqillaykuna pani challaykuna kay 16 de junio Vista Alegre Enace La Paz, Florida, comunidad Kikapata o Vista Alegre Laupe desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, kay San Joaquín Peja desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Niskas jarigao tarde manta tutagama.
Chayñata riki a ver sector cabecera. Chayñata riki chayapayan sectores kachkanriki desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Kay 16 de junio rico como 16 de junio rico jamo lunista rico nanguinata. Chayñata riki otro sector Acuchimay 17 de junio. Casco Central San Juan Bautista Magdalena Nazarenas desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Chayñata riki 18 Cabecera 2 18 de junio. Todos los sectores de la ciudad desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Chayñata riki Nueva Esperanza Elevado el 19 de junio, 19, Kachkanriki cae jueves 19 de junio, sector Nueva Esperanza Alta, 10 de la mañana hasta 11 de la mañana, horario. Otro grupo Esperanza Apoyado, Nueva Esperanza y licenciados, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Mamas de Morán, Tocoy Punchi, Namagangacho hasta Pajarinimpin, Pachacam. Último sector Miraflores, 19 Tatacachcanga, Las Américas, Jardín Penal Santa Elena, San Melchor, desde las 2 de la tarde hasta 4 de la mañana del día siguiente. Chaynaja Kaipuncha Okilegona Palegona Yakuta Chaski Chakuy Kulaychik, Upianay Kichikpaj, Aywi Kunay Kichikpaj, Manachayga Yangañata Yakumanta Hakay Kachachkawachik. Chayñata riki huk sector Cabrapata Kayja sector Kikapata Huchamanta Yaku Jamo Rico Aujilegón Palegona Kachkanta Rico Cabrapatamanta Upiajkunapas Aripaykunapas Kachkanja sector Río Seco y Cuchipampa el día 10, Pajaren 10, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pueblo Libre Alta el día 10, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pueblo Libre Baja el día 10, Pajarinta, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sector Picota, Los Pinos, Guaria, Jupampa, 11 de junio, zona alta, el día 10 en Pajarinta, 1 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Caimiser de Moranga, Dosimanta hasta Pajarintincabaña. Chayñata Señor de los Palacios, Alto Nicao, Picoto Aglau, Ningao. Día 11, miércoles 11, Señor de Palacio, Santa Lucía, Nueva Concepción, La Florida, 26 de octubre, Silva Forestal, Chaypiñata Rique, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Chayñata Rique el día 12, Waujilaicona, Pancha Laicona, Kachkan Rique cae jueves, Punchauta. Sector Huascaura, atención Huascaura Pemana Cangacho día 12. Chayñata Rancha Huascaura Mana Cangacho con cabecera Cabrapata Nishamantara. Sector Rancha desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Sector Huascaura, Río Seco, Alto Perú, Picota, Pueblo Libre, Mollepata, Señor de Palacios, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Palacio, Carla, repetich, Cangacha, Enaja, Cuidachaconguichik, Mollepata, Laura, Chaerga, Mollepata, lista esa, Cachacnicao. Ahora, otro sector Pintuyo, sector Mollepata, Mollepata, Pajarinintén, Paricao, bueno, día 12, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Último sector San Juan de la Picota, el día 12, San Juan de la Picota, de las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Aquí sabes que hay pitum, pachahuacha, y nagachka, va que uyaringichik sector nikichikta, oran, hoy. Y mayor atascan, mama, entonces, chay seda y acucho, chay sector nikichikta, alimenta, más que hay con nikichipa, mana chayga simplemente, yakuta chasqui, chacuy, no tenga manaña cañiquita.
paqchamunqachu hinatinqa riki chay wisichakusqaykitaña riki upyachaykullanku awqichalay pani chalay mamallay mama manachus churasqanchikchu kay listanchiktaqa chayraq listanchik lluqsiykama ya está kay kachkanqa lista wawqillaykuna pani challaykuna chaynaqa chaynaqa yakuta kay Huamangapi kaqkuna todos los sectores yaqa llapan sector sector Carmen Alto, San Juan Bautista manachu kaypi Jesús Nazarenomanta rimanchu manataq rimanchu kay sector Andrés Avelino Cáceres manta mallay mama chay huk listapi chukachkan imaynataq chay icha paykunapaq sapaqchu yakunkupas kakullan imaynam chay bueno chay sector faltachkan pero kay sector Ayacucho chayñataq riki kay sector Cabrapata desde Rancha Huascaura hasta Mollepata ñochkanchik kanqa cortes wawqillaykuna pallaykuna de agua yakumanta rimachkanchik yakumanta mana corte de energía eléctrica chaywan pantachkawchik yakus mana kanqachu aymichkaykichik wisichakuykuchik aysakuchaykichikpi wawqillaykuna panchalayku chayñata riki chaynallataq yachasqanchik hina chisi qunqay chayllata para kaykamun wawqillaykuna pallaykuna ima parachachkaykullanpas manchachiku parachachusmi aw digo manchaykarachin huk lawkunapiqa afectaron wawqillaykuna pallaykuna kajaya riki kajaya kay masamari nisqanta lluqllañankunata aparqarisqa wawqillaykuna pallaykuna chaynin puriqkuna carrukunapas pachakninpi sayarayakunku hasta chayñan limpianankukama wawqillaykuna pallaykuna sector tramo Masawari y Chiriari nisqan lawman chay ñan wawqillaykuna pallaykuna lluqllapa apasqan riki usqa pistaraqmi kasqapas chayqa limpiaykunalla kachkan riki limpiaykunalla pichaykunalla kachkan pero maquinaria waka mituta riki waklinka mituta limpianan riki wawqillaykuna pallaykuna seguramente ñakunan punchaw limpia chaykurakuña riki porque chisi tuta chay parachaqa riki chisimi wawqillaykuna pallaykuna yaku mejor dicho lluqllallaña riki achikyarulasqa wawqillaykuna pallaykuna marri kay programa llanchikpi kunanpaq kachkan willakuykuna achka hasta junirichkaqkuna wakiqa rabianapaq hinakuna kay wirajucha Edwin Martínez pay miriki ka perteneces a kay Acción Popular nisqan bancadaman wawqillaykuna pallaykuna como congresista de la República pay seriki butaykullasqa chay reelección de alcaldes y gobernadores nisqan proyecto pa contrampi inatinsi chay botas hanmanta kunanja chay partido manta wischuchkanku wawqillaykuna pallaykuna imanispa hanja manam kay ñuqanchikpa palasqanchikta cumplinkichu ñuqanchikqa kaypi palasqanchik llapa Acción Popular putananchik karqa favor periki alcaldekuna gobernadorkuna elegikunanpaq kaqllariki yaykuspanku chaypi tiyakunankupaqmi ñuqanchikqa tantiyanakurqanchik y hamñataq mana chayta cumplinkichu ripuy kaymanta nispa qhari achkanku wawqillaykuna pani challaykuna kay wirajucha Edwin Martínez tariki yachasqanchik hina riki hayninpa tawapunchaw junio killapi butaykullarqaku riki reelección de alcaldes y gobernadores nisqanta yapa tawan hayka proyecto nisqanpas tanto proyecto kunata apaykullanku y wakiqtaqa riki iskay kimsapa apaykusqanta huñunaykuspa kayna votoman riki yaykuchinku y chaypi riki mana voto hayparqachu solamente 77 votos nisqallan kaygorqa chunka voto faltarorqa aunque kay tayta Edwin votanman karqa hinatinpas faltanman karqa isqunraq riki isqunraq faltanman karqa pero kaypi riki aprobaykusqa kachkan kay referéndum nisqanman apanankupaq riki y chaynapi kay ñuqanchikña llaqta runaña riki allinmi yaykullaya hinallaya reelegikuy nispa ninanchikpaq pero yachanchik wawqillaykuna pallaykuna aswanqa ñuqanchik yachanchik manam riki votasunchu ñuqanchikqa kay qilla alcaldinchikkuna hinalla watan munasqankama tiyakunankupaqqa manam ñuqanchikqa votasunchu riki wawqillaykuna pani challaykuna
y yachasqaña chayqa chaymi nisqanku quizás hukaqnin congresista mañan hapas kaqllaya butachaykullasunchik nispa chaypa sutin rika reconsideración wawqillaykuna pallaykuna anchapas achkallaña leykunam yaykunman karqa riki kay referéndum nisqanman kay congreso parurasqan y chaynta mama Boluarte parurasqan pero imaynanpi mana yaykunchu kunankama mana kanchu referéndum nisqan porque kaqllamiki paykuna votanku kutikuterispa reconsideración nisqan wariki hasta paykunapa munasqan qhispinankama riki wawqillaykuna pallaykuna chaymi suyachkanku kaypi hukaqnin congresista chay reconsideración tamaña imangapas hinaptinqa kaqlla votoman yaykunqa y chaynapi riki aklasunchik yapamanta kay gobernadorman chaynata alcaldeman kutiykunankupaq riki wawqillaykuna panchallaykuna y mana riki ñuqanchik aklasunchu ñuqaman qallaykuspa manan aklasunchu riki chayta yachachkankuñan chaymiki kay congresopi kaqkunaqa mana referendummanqa kunankama riki apachkankuchu tayta Vizcarapa timpunmanta Vizcarapa timpun chay referendumkuna karqa riki chaymantan kunankama mana kanchu referendum imaynanpi congreso yachan riki ñuqanchik mana paykunapa favorninpi votananchikta y chaymi reconsideración nisqanman yaykuchkan riki pero chaymantan chay referendummanta rimaspa riki ayta rimanku wawqillaykuna pallaykuna yanqaya akapakuspanku kay mama Marta Moyano congresista de la República por Fuerza Popular imanintaq imaynama ñuqanchikqa yaykusunchik kay referéndum nisqanmanqa más bien ya kachun reconsideración nisqan y chaynapi kay leyta riki ñuqallanchikña votaykuspanchik akllaykusunchik alcaldekuna kaqlla votasqa kaspanku ninalla tiyakunankupaq nispa riki wawqillaykuna panichallaykuna pero mana kasqachu voto kay reconsideración nisqanpaqpas mana haypanchu quorum chay reconsideración paqpas pero kay mama Moyano munan riki alcaldekuna kaqlla riki kutiykunankuta riki pero rabian riki imatama referendumman mandasonqa chayqa gastoman yanqa apaykusunchik chay qullqi imallapaqpas servikunanta nisparaq allin warmipas hina riki yachasqanchik hina riki kaqaya kay congreso man risqan qullqitapas gastakuchkanku yanqa upa gastukunapi chaymantapas rima richkasunchik ima upa gastukunas kachkan riki kay congreso ukupi wawqillaykuna panichallaykuna ari kayna liriaykunam kachkan kay congreso ukupipas munasqanku mana qhispiptin wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari riki kay programallanchikpi chayñata riki hayninpa nirqaykichik mama Boluarte wak Franciaman richkan ima manra haykamanraq richkan ima paqraq haykapaqraq wak atipakuchkan karqa riki Franciapi huk tupanakuy kay lamar huchamanta parlanankupaq y chayman pasarqa y chaypi nichkarqani seguramente chaypiqa Perú kay lamar huchanchiktacha ranti ima karamunqapas nispa rimachkarqani y justamente chay qhispirun wawqillaykuna panichallaykuna kay lamar huchanchiktas kay mama Boluarte riki ranti karamun wak Francia lawpi y chaymi kunanqa llapa politikunchikkuna kay lamar hucha defendeqkuna acusachkanku riki Marina de Guerra del Perú kay mama Boluarnintin lamar huchanchikta ranti karamun chayqa traición a la patria nispanku riki wawqillaykuna panichallaykuna chayman kallparqa riki yaqa imapas hinaña kay Perú suyunchik rantikuq riki wawqillaykuna panchallaykuna kay mama Boluarte kay Fujimoripa mana cumple atisqancha Alberto Fujimori mana cumple atisqanta riki tukupachkan rantikuyta lamar huchanchik mana rantikusqa kachkarqa chayta riki rantikuchkan chaynataq riki kachkarqa riki chay talta Alberto Fujimori parantikusqan chay convenios nisqankuna chay concesión nisqankuna riki ña
tukupayninman ñachayachkarqa o caducachkarqaña hinaptinmi wawqillaykuna pallaykuna kunan kay gobiernopi kaspan riki lliw firma y karipun Tayta Pedro Castilloqa nichkarqa chaykunatam kaqlla ñawinchaykusunchik hinaspan quyta munaspaqa qusunchik hinalla pero ichaqa kay Perú llaqtapaq ya más beneficiunpaq kachun kunanqa regalakusqa kachkan mana ancha impuestokunata pagankuchu mana chaninkunata pagankuchu nispa rima kacharqa pero kunanqa como uchku asiman apaykun hinaptinriki kay mama Boluarte munasqanta urura kuchkan wawqillaykuna pani challaykuna pimantaq chayranti karamun chay hatun organización manriku wawqillaykuna pallaykuna chaynata riki kay hayninpa nirqaykichiña kay causa y vida chanchiktapas ranti karamunñan chay Organización Mundial de la Salud nisqanman chay periki kanja yapatawan kayna pandemia nisqankuna Organización Mundial de la Salud riki chay protocolos nisqankunata ni karamunqa hinaptinqa chayta upallachalla riki kay ima gobiernopas mana Boluartillachu sino ima hamuq gobiernopas riki caso kunan upallachalla riki porque chaynapaq kachkan kay convenio riki wawqillaykuna pallaykuna kunan ñataq riki kay organismos internacional mana empresamanchu riki empresaman concesionaramun nispa ninamanta mana empresamanchu sino kay organismos internacionales nisqanman riki regalaykaramun kay lamar huchanchikta wawqillaykuna pani challaykuna kay 200 millas marinas nisqantamiki chaynallatan dejaykuarqan kay Guerra del Pacífico nisqanpi lamar huchanchikqa más hatun suskasqa más ukukamas kasqa riki wawqillaykuna panchallaykuna kay Inglaterra nisqan chay Guerra del Pacífico nisqantakama kitarapullawanchik wawqillaykuna pallaykuna kay lamar huchanchikta chaymi chay 200 millas marinas llaña kidarqa riki y chayta kunanqa riki kay Franciaman kallpaspan chayta ruaramun kay mama Boluarte wawqi challaykuna pani challaykuna chaysiriki kay gremios peruanos ña riki haparichkankuña ña rimapakuchkankuña kajaya Comex Perú SNI BNP paykuna nichkanku wawqillaykuna pallaykuna imapaqmi kay mama Boluarte chay firma o convenio internacional nisqanta allinmi nispa nikaykamun mana punim chayqa allinchu manam lamar huchanchiktaqa pimanpas maymanpas entregaswanchu nispariko wawqillaykuna panchallaykuna principalmente kay lamar huchanchikpi challwaqkuna riki kay pescadores artesanal nisqankuna haparinanku hinaspa protesta nisqanman lluqsinanku kay mama Boluarteqa chay protestakunataqa manchakusqanrayku riki astawan hikutana wawqillaykuna pallaykuna y challaraqpas nikullanman pantaramusqani manañan firmayta munaniñachu nispapas hinaptinqa riki manaña lamar huchanchik rantikusqañachu kanqa riki wawqillaykuna pani challaykuna entonces chayman kallparqa kay mama Boluarte riki chay nichkarqani riki imamara haykamaraq richkan porque kaykunata ruwaspaqa kay mama Boluarte tajichanpaqmi chaytam yacharon riki tajichanpaqmi wayqachanpaqmi riki qullqita chaskikamuchkan hinaspaniki chay como wakllapi chay qullqita chaskiramun chay bancos internacional nisqallanpi riki qullqiqa chinkaramun mana kaypik ñuqanchikqa yachanchikchu riki paypa sutinpichu pipa sutinpi chay qullqi kachkanpas kay mama Boluarteqa riki wayqanpaqmi qullqita junio kuchkan payayananpaq warmankunapaq kay palaciomanta lluqsiruspa chay qullqi sapa kananpaq nispamiki ña nichkankuña millonarias kakuchkan wawqillaykuna pallaykuna pero chay qullqikuna hatipana kachkan pero chay hatipasqankuqa aslla kachkan chaytapas Contraloría ña sayapakurun ña manam chayqa apuyaychu chayqa na suelduchankuna huñuchakusqanchiki nispa Contraloría pillamkaqkunapas sayapayaykun ña riki wawqillaykuna pani challaykuna ari chaynam kachkan kay lamar huchanchikmanta chaymiki lliwcha sayarina karqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay puniñukuna toma de Lima nisqanta chay 2023 watapi ruaptinko pero paykuna asikuspanko riki mana
mana lluqsirqakuchu ni kunankamapas pero kunanqa paykunata afectachkanña kay lamar huchapi challwaqkunatapas chaynaqa ya lamar huchapi challwaqkunapas rikchapakuychikya wira huchakuna mas rimari kay programa llanchikpi wawqi challay pani challay chayñataq riki kay mama Patricia Benavidespa chay sanción chay castigasqanta riki kay musuq junta nacional de justicia nisqan riki ña riki qhipamanña kuti karachin qhipamanña kuti karachin chayta riki mistirimaypi ninku riki anulaykunmi o reviertiykunmi utaq kutikachinmi utaq riki guardarunmi chay castigasqankuta chay kay documentowanmi que hurqururqaku kay Patricia Benavidesta riki kay fiscaliamanta mama fiscal kachkaptin riki suqta killapaq riki chaymanta kunankama riki mana kutikuyta atichkanchu riki chayta riki kay musuq junta nacional justicia sayaykarachipukña kutiykarachipukña chaytami kay abogado niskarqa ña kutiykarachipukña tenqa hasta presidencia de o fiscalía de la nación chaykaman kutiykunqa y mama fiscalmanmi kutiykunqa porque manan periodonqa tukurqaraqchu nisparhinaspapas chay harqurusqankumanta como recompensa más periodotaraq tiyakuykunqa nispami wawqillaykunas papas hasta huk musuq fiscal aklanankukamaqqa iskay kimsa watataraq pasanqa tenqa payqa chay watapiqa munasqanta astawan rurakurunqa riki astawan qara uyakuykuspaña pero ichaqa kay pasaq autoridadkuna riki mana kay mama Patricia Benavidestaqa saqiykurqaku chay castigullawan sino achkata riki wata parusqaku wawqillaykuna panchallaykuna chay punta primero chay sancioninta ña anularunkuña chaymanta achka sancionkunatañam anularunku wawqillaykuna panchallaykuna chaynutam kay Patricia Benavidespa abogado chay Jorge del Castillo Rima kachachkara hayna wataraq hasta fiscaliaman kutiykunankamam anulachisaqku llapa chay sancionninkunata ñamriki kay primerota anularachikuna nisaq iskaytañachosmi o kimsatañachosmi kaywan anularunku iskaytañam chay sancionninkunata chay punta kaqta anularurqaku y kunan kayta anularachinku hukpas kachkanraq wawqillaykuna chay hukllaña riki watachkan ama kay mama Benavides fiscaliaman kutiykunanpaq chayllaña watachkan chayta paskarunqaku hinaptinqa kay mama Benavides riki fiscaliaman kutiykunqa como fiscal suprema y chay fiscal suprema mantaqa riki kaqlla kutikuykunqa riki como fiscal de la nación riki wawqillaykuna chay nombramiento yuq ña riki nombramiento yuq ña riki wawqillaykuna panchallaykuna más rimari riki kay programa llanchikpi chayñataq riki kay tayta PPK paysi riki kay Perú suyunchikmanta ayqichakuchkasqaña wak Estados Unidos porque payqa riki uchku wasipi tiyanantam riki wasillaykipiña tiyakamuy nispa riki hurquramunku machuchaña kasqanrayku chay Liman sayapakuykuspa riki wawqillaykuna mientras tayta Toledoman huytamunankuchu paypas ñas cumplerunña nispa niskarqaku pero mana huytamunankuchu qamqa ina uchku wasipi tiyakuy nispa riki PPK pues uchku wasipi tiyachkaqtam riki hurquramunku hinaspa niykuran bueno wasillaykipiña chay prisión domiciliaria nisqallanwaña tiyakamuy nispa chay kay pakanlla que permisuta mañakuspan kay Estados Unidosman ripukuyta munasqa chaymantaqa riki seguramente manaña kutimunmanñachu karqa imaynam chay punta watata chay Velascopa tiempumpi pay riki kay Perú suyunchikta rantikusqa chayta musharachikuspan riki ayqisqa riki wawqillaykuna pallaykuna chayman kutiykamus hasta presidente tiyarunraq chayta riki pinsachkan wakman chayruspaqa riki asiluta imatapas gobierno yana paway amaña Perúman kutisqanyachasqaykina hampa favornikipi llamkarqani desde puntamanta pacha nispa incluso ninku kay PPK-taqa es agente de la CIA nispa wawqillaykuna pallaykuna
pero mana paiguna de frente nancho ricao agente encubierto ninco incluso ricao que llegona para llegona que Pepe Cataga ricao desde chay Velascupa tiempo mantara chaykuna wawqillaykuna pallaykuna mana ancha yachasqa chaychika hasta que gorganchik con presidente kananpagra wawqillaykuna pani challaykuna ni presidenciantapas cumplirunchu hasta wanqariki killan renuncia kororqa lluqsi kororqa riki wawqichallay pani challay hasta avión montañas kunan ayqichakuchkaqta bajarachimusqaku wawqichallaykuna pani challaykuna avión montañas nispan nichkanko inaspariki ni korunko impedimento de salida nisqaniyuqmi kachkan kaytayta PPK mana maymam chaymam kuyunqachu nispa y chaywanqa riki kay wiraquchaq ayqichakuyta munachkan que tal gracia nispapas kaqlla uchkuwasimanpas kuti imaykachikunqakupas imaynaya kanqapas chaykunatachi qhawarishkasunchik yapa riki rimaykunapi wawqichallay pani challay marrimari kay programa llanchikpi marrimari chaynitaq riki kay Ollada nisqanpi mamallay mama kay musuq carretera rikao musuq carretera pistachaña hamuchkan wak uranta chaypi riki wawqillaykuna pallaykuna tarirunku kaypi huk qarita y warmi nichkan riki wawqillaykuna pallaykao incluso umanta riki takakurusqa y chaypi wañusqata tarirunku nispa riki Nicaragua wawqillaykuna pallaykuna chaymiki tarikulachkan kay sector Andrés Avelino Cáceres Dorre Garray nisqanpi riki chaymanqa riki Willapinko Serenokuna Pasas Panko chay jaja ukupi riki kay zona Waranjales nisqan lawpi kay riki kay penal máxima seguridad yanamilla chay waklaw nin chay wayqupi tarirullanku wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa nichkanku manaraqmi yachakunraqchu pi may kasqanpas manataq documentumpas makinpichu kasqa payta riki chay wichiykuspan uman ñutusqata tarirunku umanta ñuturuspachu tanqaykurqaku chachun wichispachun umanpa chayaruspan umanpacha riki takiarurqa hinaspan chay takakuruspan ñutu imarurqa imaynaya haykaynaya wawqillaykuna pani challaykuna kaypi nichkan qhari warmi nispami kaw mana qharilla mana warmichu qharillam wawqillaykuna pallaykuna qharillam mana warmichu warmiqa manam kasqachu solamente warmi kaq tarikuchkasqami wakpi fututa hawaspay kay huk fututa hawapay tinchaq qharitam tarirusqaku wañusqata riki wawqillaykuna pallaykuna uman chamchasqata chayna wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi chaynataq wak anchiway nisqanpipas camión wichikuykusqa wawqillaykuna panchallaykuna y chaypitaq riki wañukullanman karqa chofer nin riki wawqillaykuna pallaykuna kay sector anexo Corazón Mejorada nisqanpi chay pertenece ni kay centro poblado de Buena Gana nisqa mama kay centro poblado sutichanqa Buena Ganara kasqa rikao distrito de Anchiguay provincia Lamar Laupi kay Ayacucho Suyuman pertenecen riki wawqillaykuna pallaykuna chayman riki camión chay jajata ripuykullasqa waqtata ripuykullasqa y chaypitaq riki huk wañukullasqa kimsañataq kirisqa kasqaku riki wawqillaykuna pani challaykuna chaypi chay comunidadpi kaqkuna riki mañakuchkanku kay accidenteqa karon imaynanpitaq astawanqa ñanmi riki kachkan rasyallaña tojollaña mana puri atina chaymi riki kay camión chay kurbachakuna chay uchkuchakunata riki pawarispa richkaspan riki jajata ripuykullarqa nispa nichkanku wawqillaykuna pallaykuna chaymi nichkanku autoridadkuna qunqaykullanku llapa ñankunata paqway perdisqa kakullachkan mana allin ñanchu nispa riki wawqillaykuna panchallaykuna mañakuchkanku mejoramiento de infraestructura vial nisqantapas mas rimari wawqillaykuna panchallaykuna chayñataq riki kay mama consejera regional payqa kasqa presidenta del Consejo Regional de la Libertad
taita chay plata como canchapa llaqtampi mama Lorena Carranza paytas amenazachkanku wañurachisaykikum qullqita pagawayku iskay chunka waranja qullqita nispa niskanku manachun chay iskay chunka waranja qullqita pagawankiku hinaptinqa wañurachisaykiku nispa riku wawqillaykuna pallaykuna niskanmanku chay mana allin suwakuna chay delincuente nisqankuna o chay extorsionado nisqankuna wawqillaykuna pani challaykuna chayqa rikay plata como canchapa kaq masinchik porque paykunamiki chay waka norte laopiqa llumpay munaysapa kakuchkan suwakuna kakuchkan riki wawqillaykuna pani challaykuna mas rimaririki kay programa llanchikkunaqa resumentinalla ruwachkanchik porque achka willakuykuna kasqanrayku riki wawqillaykuna pani challaykuna kay willakuypas wawqillaykuna pallaykuna nichkanriki kay congresistakuna wakiq congresistakuna ñam rima kachachkankuña riki llumpaytas qullqita gastakuchkanku yanqakunapiña nispa riki wawqillaykuna pallaykuna imataq chay yanqakunaqa runakunatas riki huñu kurunku kaypi llamkapakuway nispa hukta mana tupaqkunapi wakiqpa riki chunka yanapaqninkuna wakiqpa iskay chunka yanapaq wakiqpa kimsa chunka yanapaqninkuna atisqankuta contratakuykunku hukta mana controlasqata riki wawqichallaykuna pachallaykuna kay llapa congresista yasasqanchik riki kay mama Boluarte qullqita riki huykun taqiy kapun kay Congreso de la Repúblicapaq achka qullqita naspa riki kay sueldokunapiña gastakullachkanku munasqankuta chaymi riki nichkanku wawqillaykuna pallaykuna kay hayka killapi ninmi killa a ver kay actual congresollawan kay actual kay tayta Saluana paypa periodonpe desde 28 de julio 2024 eskunankama faltachkanriki kay 28 julio pa chay tukupanqa riki kay Saluanapa periodon y chay punchawkunapis kay Saluanallawan hayka qullqi gastasqa sueldokunallapi 3.5 millones de soles nisqan wawqillaykuna pallaykuna pero mana kay congresistakuna sueldunchu chayqa hastawanja kay qullqikunaqa wawqillaykuna pallaykuna yanapaqninkunapi secretarios wasipichaq sikipichaq ima pichaqkunañay kakumpas wawqillaykuna pallaykuna siempre puntamanta pacha nirqaykichik kay congresistakkunaqa contratakuykun achkatam asesorkunatapas astawanñan chay presidentekunaqa astawanñan kay tayta Waldir Cerrón nincho chay napa kay chay tayta Cerrónpa wawqinña congresopi kachkaqrikaw paypas astawan kakun yaqa tawa chunka llamkapakuqninkuna yaqa empresario hinaña wawqillaykuna pallaykuna tanto yaqa pichqa chunkamanpas haypaykuchkanlla llamkapakuqninkuna kay congreso ocupe riki Waldemar Cerrón mana Waldir Cerrón rikaw chay Waldemar Cerrón nisqanpa riki wawqillaykuna pani challaykuna entonces kay Vladimir Cerrónpa wawqin kay Congreso de la República pikachkan dueño riki kay bancada Perú Libre wan riki wawqillaykuna pallaykuna como dueño kay mama Fujimori hina porque chay Vladimir Cerrónqa riki pakarayachkanmi rikaw teniki kunan kay wawqinpa kakun yaqa pichqa chunka yanapaqninkuna ima runakunañay chay llamkapakunpas ima puestukunatañay chay kicharunkupas chay riki kay bloque magisterial Avanza País chayñataq honor y democracia nisqanpi kaqkuna nichkanku kay tayta presidente del Congreso rimarichun kachuntaq control chay contratación de personal nisqanpipas kay congresomanja yaykunku basta congresistawan riqsinakusqanku raykulla mana tituluyuqkuna mana tupaqniyuqkuna basta runallan kachunqa y chaypi llamkapakunku wawqichallaykuna panchallaykuna sin concurso público sin nada solamente a dedo hamuy llamkasun nispalla hayanakuykunku chaynam kay Congreso de la República riki wawqillaykuna panchallaykuna chaymi kay
congreso ga wichakun manguawqillaykuna pallaykuna congresistakuna kaspapa sinañariki sapa llaqtamanta iskay kimsa representante inaña pichqachunkapas kanman congresistakuna nuevamente kay leykunata hawarinankupaq riki kunanqa tanto congresista kunanqa yapay kunkuraqtaq astawan achkataraq y chay achka más joljeta gasta con jaco y chay yanapaqninkunaqa astawan ñariki wawqillaykuna panichalyaykuna kay congresoqa rikurikurum oficina de empleo nisqan ñawqichallay panichalay empleapayachkankuriki pitapas maytapas solamente a dedos wawqillaykuna pallaykuna y achka jullqitaraqtaq pagankuqa wawqillaykuna pallaykuna 9.000, 15.000, 16.000 soles chaynata paganku chay yanapaqninkunaman wawqillaykuna pachaykuna nachu hayninpapas rimachkarqanchik huk oficinata kichaykunku mana tupaq oficinata y chaymanmi hamun profesionalkuna parlaynankupa nispara y chay oficinanpiqa kasqa chay akuñapa fotontaq y chay periki simplemente tuqpikuspalla paya llamkapachun nispi chay akuñapa oficinan kasqaqa y pitaq chaypi llamkapakusqa chaypi llamkapakusqa ay akuñapa ayqadan riki wawqillaykuna pachallaykuna riki incluso mana tituluyuqmi mana papeliyuqmi nispa nichkarqaku riki wawqillaykuna panchallayku chaynan kay congresopi pasakuchkan chaymi kunan kay congresopi kaqkunamanqa manaña votanañachu wawqillaykuna pallaykuna principalmente kay Fujimorismo, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular chaykunam chinkananña wawqillaykuna panichalyaykuna chayñataq riki kay eleccionmanta rima España rima sunchi riki kay mama kaykumanta y wakiqkunamantapas más rimari wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kay Congreso de la República rabia churasqanku wawqillaykuna panchallaykuna kunan incluso kayllawanñachusmi tukurusumpas kay rimayta porque kunan rima sunchik kay leyta ruakuykunku chay agroexportadoras nisqankunapaq wawqillaykuna pallaykuna pero kaywanqa niswanchik allinmi chay agroexportadorkunapaq kay Ayacuchupipas kachkanmiki agroexportador ninchikkuna paykunapas beneficiakunqa chay leywan nispa mana wawqillaykuna panchallaykuna Alberto Fujimori presidente kaspanraq huykurqa chay kamachikuyta famoso ley Klimper nisqan wawqillaykuna pallaykuna y chay ley Klimper hina chay kikin wira hucha ministro de agricultura kaspan leyta ruakuykurqa kikillampaq porque paypa karqa chay empresa agroexportadora riki wawqillaykuna pallaykuna chaytamiki hunakuykusqaku iskay chunka watapaq riki imapaq chay agroexportadorakuna mana qullqita paganankupaq pagaspapas nada chayata paganankupaq riki pero hayka agroexportadorakunataq beneficiakun chay leywan solamente soqta hanches empresakunalla chay machu empresa paykunapa kastan paykunapa empresan chaylla beneficiakun arikachkanmi agroexportadorakunaqa kay Huamanga lawpipas Puno lawpipas quinoa rantikuqkuna kay Yunka lawpipas café rantikuqkuna cacao rantikuqkuna chay cacaomanta rika chay chocolatita blanco chay rantikuqkuna pero mana paykunaqa beneficiakunkuchu ni huk sulwanpas wawqillaykuna pallaykuna kay leywanqa beneficiakurqaku chay suqta hanchislla riki enatin como chay ley ña tukurapunña kay 2020 pi tukurusqa chay ley chaytam riki mana kunankama atichkarqakuchu kaqlla kutiykachiyta riki porque chay pasaq presidentikuna mana riki firmayta munarqachu chay leyta riki wawqillaykuna pallaykuna pero como Mama Boluarte kachkan gobiernopi y Mama Boluarte riki paykunapa runan paykunapa titirin wawqillaykuna pallaykuna kaqlla chay leyta ruraykapun chunka watapaq wawqillaykuna pallaykuna chaysi kay hatun empresakuna ima cuentuantaq chay hatun empresakuna chay hatun agroexportadorkuna kay leyta ruraykachikurqa paykuna riki nin ñuqaykumiki tanto qullqita invertichkaniku primero chakrayachisaqku haykataq kuistan chay chakrayachi paykunaq mana riki kay Andes lawpichu Yunka lawpi sino costapi ajupi riki
kay ajo pichakrachija sasam nisparikaw y en las papas hectáreas hay que hectárea techa machulla y machu chay ajo alpakuna tapiko y conco naspari ninko kay hatun ajo alpakunaqa sasamiki yaku tamik bombiasaqku chaymi gasto kanqa chay motobombankuna rantina tractor churasaqku tractor tarantisaqku y chayman runata apasaqku como kay chunni hinatinqa apanaraq kanqa tanto gastuan mereki chaypi wasi chakamuspa kay chakrayachimusaqku nisparikaw principalmente chakrayachimimanta rikaw chay gastuanmi chakrayachimusaqku hinatin ya tayta Fujimori lita ruaykapuayku ama impuestuta paganaykupak hasta chay qullqi chaykuta recuperanayku kamalla chay qullqi chaykuta recuperaruspaqa pagasaqku completo chatañachiki imam kaqta chay 18% nisqanta chay quintuwanmi chay litaqa ruakuykusqaku riku awqillaykuna pallaykuna pero kay empresariokunaqa ña recuperaronkuña achkataña wawqillaykuna pallaykuna 20%, a ver 200%, no sé haykan qullqi niskarqas campas o sea, achkataño prácticamente watachallapi chay invertisqan qullqitaqa huk produccionllapi recuperarusqaku y chay qipa produccionkunapiqa wawqillaykuna panillaykuna paykunaqa puro ganancio puro qullqi tajikuylla tinchayta yachakurunkinas kay mama Boluarte mari qullqita pagaspanku kaqlla kay ministro agriculturawan ruaykachikunku yapatawan chunka watachatawan ya beneficiaykuayku nispariqa kay qullqitami gastachkaniku nis mana chayllachu astawan como hatun chakrakunata riki ruaykachikunku estadota yanapan inaspa chay hatun chay canal de regadío nisqankunatapas huykunraqta o gobierno ruaykachipunraqta chay kachkan famosos proyectos riki Chavimochic nortelawpi awqillaykuna pallaykuna Chavimochic 1, Chavimochic 2, incluso Chavimochic 3, tercera etapa mana riki kay Huamangapi chay proyecto Río Cachi hinachu kay proyecto Río Cachi misqari beneficiachkan kay Huamanga llaqtata Sucus llaqtata kay Huascaura rancha chaykunata waka patamanta rigas mollepata chaykama waqa chiara tukuy waka hasta Tambillo beneficiachkan riki chakra runata quizás chaypi riki wakiqkuna kampa riki achkanpi rurochispa rantikuqkuna pero beneficiakuchkanku riki kay proyecto Río Cachiwanga pero chay hatun proyectos Chavimochic nisqan chayna huk proyectokunapas kachkan mana chayllachu chaywanqa beneficiakun puro agro exportadoras chay empresakuna qullqinkuanchiki chay canalkunata chay proyectokunata ruwachikunmanku pero gobierno gratis ruraykapun chaymi kay problema awqillaykuna pallaykuna kay Perú suyunchikpi Perú suyum imatapas ruraykun ñuqanchikpa qullqinchikun en Españataqmi empresariokunaman quykun chay famoso concesión nisqanwan en Españataq chaywan paykunaqa dueño chay mana ni huk sultapas churachkaspanku dueño rika carreterakunawanpas chaynallataq riki llapa empresakuna imawanpas wawqillaykuna panchallaykuna rika kay yakukunawanpas incluso riki yakukunawanpas paykuna dueño a veces canalkunata kay proyectokunata ruraykunas administracionta quykun qamkunaya administraychik privado nispa wawqillaykuna pallaykuna y en realidad qullqinchikwan rurasqataq kachkanqa kikinkutaqchiki ruwachikunmanku hinaspa ñuqam invertirqani por lo tanto ñuqa riki chay qullqi chayta recuperanaypaq ya tantota cobrasaykichik nispa riki chaypi ichapa riki tupanmanpas kunanqa mana gratis na chaskiykunku imayna wawqillaykuna pallaykuna qamta ñuqatapas gobierno niwasuanchik kaypi hotelta ruwaykachipusayki qamqa administranki nispa yaqa chayna ya wawqillaykuna pallaykuna chay concesioneskunaqa a ver kusisqachika ñuqapas pipas hotelta huasunchik chay administracionchik pero dueño kasunchik chay hotelwan dueño ñuqanchik kasunchik dueño llapa chay cuartokuna alquilakusqanchik qullqi ñuqallanchikpaq kanqa ni chaynaya wawqillaykuna pallaykuna apaq kay estado wawqichallaypaña kaymanta masta uyariyta munanki kachkan riki qhapaq ruru programanchik kunan punchaw riki
chaqchuykaramunña hapaq rurun chayna sumaq rimaychakunata riki hurqumuchkan wawqillaykuna pani challaykuna chay compartir nisqanta mana riki ruraykamusqanichu kunallan kay programa tukuy kutin compartiykamusaq riki kay diferentes plataformas nisqanpi pero chay apro de Ayacucho nisqanpi kachkan chay programanchik chaypi sumaqta rimachkanchik kay hatun agroexportadoras kunapaq chay ley ruakuykusqanmanta wawqillaykuna pallaykuna en fin kay ley agraria nisqanta riki ruaykachikunku kay empresariokuna solamente qanchis empresa beneficiakunanpaq mana lliw agroexportadorkunachu beneficiakunqaqa chaqa niskanchik a nivel nacional kakuchkan pachakninpi incluso waranqanpi nisunchik chay agroexportadores wawqillaykuna pallaykuna kay costa kay Andes lawpi kay Yunkalawpi tantos empresakuna kakuchkan rika cacaowan llamka caféwan llamka kay Huacusculawpipas kay Ayacuchulawpipas kay Ucayalipi Loretopi San Martinpi tukuy chaykunapi kachkan incluso kay Ayacucho incluso Huanta es agroexportador de palta pues wawqillaykuna palchallaykuna pero mana beneficiakunqachu kaywanqa beneficiakun paykunapa empresarian grandes empresas kaypi iskay empresapa o kimsa empresapa sutillanta willamusaykichik ñawinchanaykipaq Damper Trujillo Drocasa Camposol chayna hatun agroexportadores chaykunallapaq leyta ruwakuykunku chaypam sutinriki ley propia Fujimoripaq leyta ruwaykapunku kay empresariokunapaq leyta ruwaykapunku ley Antauro contrampi ruwaykunku ley Castillo contrallampa rurayku ima ñamachayqa wawqillaykuna pallaykuna chaymiki ñam periodo tukuruchkanña chayllawanñam ñuqaqa tumpata kunsuylakuchkani watamanqa aklaykuchkasunchikña anki kay kunsupi kaqkuna kunanqa llaqtan muyuchkanku wawqicha paysanito butuchaykitama Juanque nispa chay mama Mari Carmen Alba chay tayta Montoya pero chayllaraq yaykuruspa qharillaña ñuqaykum llaqtapa aklasanqa kaniku imataq llaqtaqa urqumanta hamun llapa chulukunallam alfa mikuqkunallam nisparaq chay Montoya manachu rima kacharaq wawqillaykuna kunanqa chay alfa mikuq richkan urqukunata wawqillaykuna pallaykuna campaña ruraq entonces chayna kachkan kay asunto wawqillaykuna pallaykuna así que ley agraria sutiwan chay hatun empresakuna beneficiakunallanpaq ruraykunku pero kunanqa niswanchika claro chay ley agraria lliw campesinopaq agroexportador lliw chay huklawkunaman rantikuynmunaqpaq pero mana yachaqaptapuni chaynachu wawqillaykuna pallaykuna kay liqa chaqay yapamanta rimaptinchik solamente beneficianqa qanchis hatun empresariukunallata y chay siriki kay Perú suyunchik fracasanqa haykata más de 20.000 millones de soles nisqanta fracasanqa porque chayna qullqita regalanqa chay hatun agroexportadorakunaman imaynatataq regalanqa manaña cobranqañachu chay impuestunkunata pagayta munaspapas paganqaku nada challata puchu challanta wawqillaykuna pani challaykuna kayqa manaya yanapanqachu chay agricultura familiar nisqanta manaya yanapanqachu chay agricultura de pequeña empresa mediana empresa chaykunata kay wamangapi rimachkanchik ay Huantapi Huamanga Chiara chaykunapi kachkan incluso kay Vinchos llaqtanchikpipas kachkan taxa empresakuna mana paykunaqa beneficiakunqachu ni huk sulchallawanpas chay leywanqa wawqillaykuna pani challaykuna ari kaynan kay mama gobierno llapa llaqta runapa contrallampi kay congresontin wawqi challaykuna pan challaykuna rikurullanku llaqta waqachilla leykunatapas kikinku kastakunallapaq rurakuyllapi aguanakuchkanku wawqi challaykuna pani challaykuna mientras chay hatun empresariokunañataq llaqtapa qullqinman apuyakuchkanku wawqi challay
pani chalay kay kunalla karja rimari anki kachkanra huk rimari chaychatan yapachaykusunchik hawanman porque kay ley agrariamanta rimaspaqa amplio kakuchkan pero ñariki resumen nisqanta ruwaykapamuykichikña chayñataq kay monstruo nisqan kay delincuente awqillaykun ojalá ya kay gobierno riki ruarullanman imatapas kay monstruo nisqansi kunanqa amenazachkan policiata chaynataq sedes del gobierno imaynanpi porque kay wiraquchapa runankunata ayllunkunata riki watucharullanku kay policiakuna riki alias monstruo nischaymanta rima kachay kachkarqa principalmente redes sociales kunapi pay meriki kasqa tayta Eric Moreno pay riki rabiasqa kachkan kunanqa gobierno pacha oficinankunata y policiakunata wañuyta qallaykisaqku imapaqtaq kastaykunata runaykunata aylluykunata chay watuchaykullanku nispa wawqillaykuna que tal delincuentes chaynan kay Perú suyunchikpiqa hasta suwakunapas kunanqa atisapañan paykunapas mana tupaykuna como mama Boluarte hina mana tupaykuna kay congreso hina ni manchankuchu ni leykunatapas manchankuchu chay uchku wasiman hererospa chaypi ismuytapas incluso kaymanta rimaspa nisqanku rika kay mama Boluarte ña evaluación nisqanta rurachkanña imapaq chay presukuna El Salvador nisqanman mandasqa kananpaq allin chayta aprobaykuchunki kikin mama Boluarte mantam chayman mandasqa karunqa chay PPK niente chay antauruntin ullantantin llapantin wawqillaykuna pallaykuna bien antaurumanta rimananchik karqa pero manañan tiempo aypaykullan ñachu peserullanña chay pajarinkuna rima riswanraqpa apurallaman resumentina rimachkaptinchikpas horam ganarullawanchik wawqichalay pani chalay hinama chay chayna wawqichalay pani chalay ama qunqakullankichu hapaqruru programanchik riki sapa semana huk programata hurquykamullachkan ari junichkaqta programa político nisqanta esta democracia no es democracia chayñata riki temakuna kachkan temas importantes chakra runapaq campesino runapaq yachanapaq riki wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa ama qunqaykullankichu hapaqruru programanchikta kunaysaqa ripuchakullaniña